To my channel, nasi video se topic ase weight gain natra muscle gain when bada ko kari mathau ta adi makhara samja video ni mem video se last paying view adu ai channel subscribe to the taraga di please subscribe to biramu aduga manak ta leba notification bell se press to ko biganu weight gain natra muscle gain ta makta koi normal calorie side do depend tawi adu di akoina chari ba calories adu gai hena burn to taraga di koi weight gain natra ga muscle gain goal lo capture to ngam adu di dang ta mem weight gain matraga muscle gain matamda akoina chari ba do carbs na 55% ohenbiu adudi carbs se white rice brown rice bread aduga oats sungba se koi consume to ya gani protein damakta koi milk lay chicken lay fish lay egg lay mutton lay milk lay yogurt sungba se koi protein damakta koi chaba ya gani aduga mayamna optional oina whey protein ju add to ya gani mayamna ngamjaba taraga di 3 meal gi mota 4 natra 5 meal add to view aduri hena calories consume to by damakta koi milk khar increase to view aduga koi lunch dinner amasung breakfast natabada atopa snack ani ka su add to view aduga workout to matamda kayam workout to ya gani aduri weekly da koi nimi kyani workout to ya gani gym jet pataraga di koi weekly the 4 to 5 days se workout to view aduga rest period na sangan view aduga gym da workout to pataraga su mem rest period sangan view adudi koina weight gain natraga muscle gain matam da koi rest period jam matau ta aduga workout loraga koi rest adudi koi tumba matam se kem na matau ta 7 to 8 hour di compulsory matau ta koi rest period se adugi da makta mem punamakta balance tawraga rest thadom bataraga de koi muscle gain natra weight gain tawbada akoi dui ko capture tawbada wani adi dangta mem punamak balance tawraga thambiu aduga mem nutrition ya matau ta carbs se koi 50 to 55% akoi carb tham matau ta aduga mem ising ti akoi nomada 3 to 4 liter consume taw matau ta mem any se doubt like pata comment tawbiro si di matanga selection jarage mem na channel subscribe tawda bataraga de please subscribe tawbiramu